Yeah, bon, tolai tolamuki totaraboy selos kramai. Bon, selos kram zwa kiti pina vanda liboso pembe bandi. Selos kram, oebi, tango ozaye pa ve na biso dikerot na talaka nyonso mama na bana boyanga pona nini. Biso toyebi ne ozayaki. Ça dit pour comment nous wana ya vie na biso Weranson le roi de la forêt. Ça dit maison mère. Na ba fana maison mère mais okoma olamu ki oye na tongo bano manke no vie na biso wera ba respect on est master non on dirait bokola na ye camarade na yo c'est pas bien omoni ba musique au sala wana sala ngo bien beta musique na bando ça va générer no mo bien beta yango et salo bien et puis ki wenga ngo ba wana ça dit wenge esprit zane ya manke ce ko ba vie na no ba respect mais wana burnout Weranson ana comprendre quoi yo kola na ingratitude na nzoto ya manke ba master no ba sala ba bien lelo ola mkalo manke na oye no mesana manke na yo fali pupa aigle manke ba respect o maka master no ya wenge collègue na yo ya wa kata yo apoye olamuki na tomo manke no héritier respect ovano pe bo makoko matina yo make ba bina file ba respect ba biso ba abramo ba respect ba collègue na yo c'est-à-dire ba master no ba petit na yo ba davine et puis ko matina ni va père no wa wera bon pona biso na Weranson santa tu motombela ngonde ya ngwana akito te changer méthode et puis lelo biso tout yebi guerre wenge bise bijana maison ya ba famille kabwana et si là papa Gérard mo sala cop na e vi na e vina biso Weranson na sa pe makamu na e yo lam kaka bo na tongo manquer vers respect kito te et puis ba confusion côté désordre entre Weranson le roi de la forêt na vina biso binada magie bien piana to boy tika ba beta musique na ba si ba ko basali o basala ki déjà esili wala la msanga na tongo boy na kisasa na yo lobelo bien te des autres to boy beta musique na yo to boy makamuso ngo manke vie Weranson ndingo mesana manke bat ko kotsa ba kombo ba tuté ko kotsa ko ma papa chéri e on va na essayer kite pe alo baba kite pe na e ba borna ya luba wana papa chéri avai na eroshi yo yega omange no ve Weranson respect aloko tsa koma mukule ya monde papa chéri mtatinda yo okay yo zano soki na Boston na yo soki Bruxelles soki Paris place lo bagosa itote manke na ndenge na yo to moni ke tselo yo azo manke viene Weranson obani po manke ba respect le lota bapa ta ko manke respect tina ba niveau na otanga ko Weranson de master na omobo kitoko peta mun batu manka batu ba respect ba sele batu afinga batu bango o mokile mona kayango parce que batu bele ba traiter bango yekutu aza ingra amanka vie na ya tinda batu mutu bena ya ye moko yo c'est pas bien bino zaka o batindaki balobaki mais o batu azomona mususu yango pona biso na Weranson etata tu motombele yango ya boya ko manquer ba respect donc le respect au bando manquer pendant 100 ans mais on peut pas parler pendant 1000 ans c'est le et mo besila mazwa mai tia na vino so ça dit zwa vino tia na mai sila mamomuke boyete comprendre za ki grama ya sango yango mutasa ko ma Poutine c'est le 10 ce qui plus 10 Weranson wana vena biso de la forêt moni ingratitude de l'homme be obosani tellement mesano manquer ba camarade na yo ba ami na yo okomo manquer na muto asala pesa o vinzamba pesi o pe masouffle mais ville standing ya mokili bom ta pesa ngo Weranson ça dit maison mère wengango yango esprit donc na wenge pose l'esprit donc faut manquer batu ba respect boy peta vous êtes sans esprit, c'est l'oscram. Vous êtes sans esprit. Vous êtes sans es. Et puis, je biso tota musika. Ngam na lobby, gouvé de tous les warriors na lobby. Vous êtes sans esprit, biso tota na musika. Ni vous manquez ba respect. Weranson, na ve na biso papa chéri, mutu toi, ba frère, ba ami yo te mutu kabula bango.